U MLA ke Jawai Waman le State Working President ke National People's Party Wailat Mikishla ne chirubo CM ke JHADC Waman le advisor ke parti Uthambor Shiwan da pentip uwa ke parti da pelait ko yaki form ne benta ki bro ki wakwa au yale ya ke election MDC ke wawan cha ke JHADC. Ya ini da pentip uhadin wadap ke yalang yong ki he ke parti wakentup yaw sengau bahalang dahar wa ukoming bon mbon. Yaki form yu yo na office ka party iwa halat halabo ajwai he porwaman kre na do Monday hado Friday. Walat miki de pentip bule wa updiang ya wara klempait la de ya to ki kertong na mom wa ka party. He ya to wan wa ubru wa jit ka party walat da ong wa da jit ki yaki bru ki wa chakri yaki pajba hak imlang salang. Cucu da ong wa da yuluti wa yo bru da ki wa champang wa ki wa start watim. Haya to wa iya kere wa kiwi ki parti hakan ni election wailat da ong mpu irwan irai hajrong ite. Negas ni nagaliang yung ka NPP Giant Hills Unit Hero ko wi wa ikon tip chak pai ba woro wa hadin berdep ya chongi ya ka election committee yung ka Giant Hills woro ko wi ha ka jing lang ka ka jing yalam yung ma snya balang dhar ha ka jing lang yung ma coming one ombon MLA yung ka Raliang constituency ka Santa Mary Shela ka MLA na ka Sutengah Saipung bat neliang yung nga kam state working president bat kam jole u district president ha ka jing lang yung ki neliang yung ka party darai wa upelait no ya ka first phase yung kanika application lani kiwan kiwa kwa u yele naka party NPP ha kanika election MDC yung ka Giant Hills Autonomous District Council taka teto ka jing pentip nagaliang yung but kam jole niliang yung na doon ni kasni kam lang ba kamo pambanay kate te yaki application naman dasdang uyo na doon ni kasni ka pratarik yung benai Oktober arjar arpaso bat ukut ko hado ka lep hawitrik yung uni benai Oktober yung uni usnen te ya ki candidate mo ki aspiring candidate dan igwan ki kwa u chim ya ki application ye gi yo na ka office party gi yung ko heni ha latrubo nado haki office hour ye nado ka chpawaji hado ka sanwaji man kasni haki office hour na nado ka Monday to Friday te kita to yi kijing pentip na kaliang yung kam ka party yung ka NPP na po ka West Giant Hill District same da wai ka application mo da wai lang iwaro temo dang bayi QM lani ya ki wadang kwa le temo i wai lang iwaro temo base kalor untuk ong imot QM kat ni temo daman lepa baik Henry kam wai application te ki apply gi teman hadin du apply te ke parti daurai pun ko ite yung ko first list ni bha ila kwa chwai ni bha mo kar kam man kat te dang man go totally go thamme ye ong jan to first party ko khot ya kini ki application te kam man kat te dapat ya ke response ni bha ka punur go ni bha mi tip boy ni bha kini da first phase te puti bi hado kat won ki wadau apply pu ye wi te ye nei te idau pa kat kam ke response yung ki một ki candidate boy you man boy hagini first phase de yo ye pun worok ki sit the boy the smart you announce the boy ye ong dau em ki kat tu kat ni ki sit boy ki wa một dau hap ye perkhat i te kamu man kat te một ong dau pa ye response yung ki nong ki nong apply te de nei te di open bi ye ka list nei liang yung hi kamu man kat te ne ba i một ông bay này phải puyo mo được proof là nên của em yo snya we nei won ne ba kamu man hikat te do ne gisni yo ro ki MDC của em lang we một scam đi bat kam jo le yo dang ye le ki kre nei benta ka im lang salang bat kam jo le nei benta yo ka party ta kamu man kat te hi yo em kai te won Henry là de em kami te le ne ba hau khat do chong ka mon ka yong ki ne ba im ye bi om to em kat ni mo ro we le ki la ne kam te terในบาเขาขัดโดอีแหละช่องอีแหละว่าวายขนังยังในแอปพลิเคชันแหละขนังกว่าอยู่โย่ต่อกี่วันดังกว่าอีแหละในกับปาร์ตี้บัดกี่วันบอยเอ็มกำกิเตle im ye wong tang henry hado negas ni im em yo ik report ku kam kite ho
một cái tê to lukat ke yong I ke party henry woro ke party ki jan nan kom ki kwa be ki yo bru kwa chakri hok yo pan pa ne ba ka ni to ka kam chakri yo pan pa the no doubt how chakri yo pan ba kwa le yo di ki bru ku em experience ha ka mo ha kam im lang sa lang ha ka kam sanchar kadar bat kam jo le mo ka tek expectation yong I tang wa im ti bi mon ne ba jing expectation yang I ho em bai ko u rap perkhat I da kita ku em ya ketek experience bat kam ju em ke start ke tip một cái thế hi cái main của I expect I kam ko party wo yiu chu kriyo bai ba te ultimately ne ba ha ka kamada tipi ha ka ni mo sanchar ha constitution yang India membu ko wa to la dam MP ki tel MB pi apply te in kam ka party I kwa hi yo ya ki candidate ki wa một ki wa em sket ya ka te jing tran wo sanchar wo chakri nei bentai yang bai ba kamu man katte ne ba ha ka jing ya klam hi yong I le ne ba wa da kam da yo hin ni to ka first wa to na ka liam yong ka jain tia I de flow di ni te kini to ki ki wa ya klam di ha ko hajrong mo kita ki mod ki ni ki he yong ka party ki yong I ku dang hajrong yong I cho ta kamu man katte cho kat kam jing tip yong impu te ya katte ne ba kam ti bi to ke election nang em sa li banan te chibun ki jing kala te kamu man katte tangasnya mo dang smart wore ya nga comment so halorte tang kat kam ka direction la ni da ka jing tibi na ka party mo hado ka tempo em ko ka prepol alliance ko ka party